Kapitang Enteng! Ay, apo, nagngina talaga dagiti gagatangan ita apanawan. Wen nga rod amare, awanan tinalaka ita. Iso nga yung pangatok matan ti presyo dagiti tagilakok. Apay di mo madlaw. Kajak pa'y matgimatang, maray. Siyak ti gumatang, maray! Dayta ati gumulpe. Ado, ti kwartana. Ay, Sige marituyang, gumatang kan tanay, awampay buhay na manok. aldawan, awan pay. Awampay nga rod. Mala gumatang ak iti sardinas, maray. Ngimi na ti presyo na ah. Ngimina, ay sus, sapay tawarak ko ma. Ay, apay-pay lang agtawar ka kat ado mo ti kwartam. Ay, gagangay ti ado ti kwartana, amaray, agtawar. Nalipatak gayam nga insurat ti tasangwanan ti tersenak abawal tagtawar ah. Sige, no di mo kaya ti agpatawar. Diya ko nagsasaaw. Sige latan, lakwan nak nga ruday. Ay, kasta ati agatang. Saan anareklamo? Hehehe. No kasta kumaamin, di mayat. Tila mo tipupos mo iti Facebook mo, usay. Impos ko lang may nga inlavak ije kaarobak abalasang. May mayat mo't laang ano ibagam iti personal day tarik nam. Mabainak nga ro, Chip. Iso nga impos ko. Mabasa na nga taday jay. Apiki dinasan ko, no print ko iti Facebook. Mabasa na nga rin, no kasta. Barang ije nakto asong batan. Iti Facebook. Una, Chip. Ibaganan to ijay. Ti I love you to. Ha? Nakangingina ti lako ni Marikwan ng asartinas. Damat kwartam nga igatang mo, oray nanginan ah. Tinawarak nga raw, ngam di na kaya ti agpatawar. Damat gayam reklamo, apadi ka nagreklamo kin kwana. Kunak nga rod asana kun nga agtagtagaray, tadamot pagreklamo. Ipos ko ti reklamo. Anya? Un, ijay Facebook mo. Ay isan atuyang di mor aramidin day ta. Apay katasanan. Ha? Bayam amabasa ti amen at taga-kabildatan. Ibabay nagmanen ano kasta. Agsagana kayo nga agulitag. Mangantayaw. Nangig mo ko na. Unang kang nangagaw. Isardeng nyo nga rudan ati panagsilsilpon nyo. Ay, isardeng mo ka nun ko. Ay, uray si Kainteng. Ha? Apay nila ang kwarog ti pagsardengam. Ala, kitain nyo da ito yung nakapos iti Facebook ni Tata Badaw. Anya dayta? Ay kat basa emun ano anya dayta, kwarog. Kunana di tayo Sika akagawad, di ka pa'y agpatawar iti lakom a sardinas. Ha? Ah. Ninsamot Marikwan ang tidakdakamaten na iti dayta. Ay, di kay basta-basta gipupus iti Facebook. Tamang ano dayta ti pangrugyan ti apa. No maamuan dayta ni Marikwanang. Ay, sigurado manan arire. Malalakit din. Ay. Maganda yun. Kagawad ko nang. Mabalinti ang tawar. May saka mate. Ha? Agtaw-tawar ka, inton di ka patawaran, agipos ka iti Facebook. Kunak man no saan mo pala nabasa dyan nakapos iti Facebook ni Tata Badong. Adamat Facebook ko ah, apay kumadyak mabasa dagita apos dangay. Kan amok, asyak ti dakdakamatan dita ni Marituyang. Ni Nana Tuyang tinagipos. Amok ah, Kagawad. Agtawarak mamay. basaan pa'y nga umuna dahita nakasurat dita sangwanan ti tersenak. Bawal ti umutang. Kuna naman. Di may sapay. Bawal ti agtawar. Na? Sa anak nga agpatawar, period. Ibagam mamag ka ni Marituyang asan nga agipupos iti Facebook iti kumpurmila dita. Talaga gayam ang nagipos madain. Wan, kat amok ka siyak ti paspasagidan na. Ha? Si Kaya?
Ay na, siya ka talaga. Apa ka sa tiugali na? Idada dito tersenak. Sana nagtagtagaray. Gayam, ije Facebook tinangyeb ka sa na iti sakit tinakam na kanyak. Mala, bay amaray. Bagbagaak ni tuyang ka. Rumbang laang, kabadong. Tamang anusan laang asyak, ti ipos na. Papanam na natuyang. Di taman balay da kapitan, tadamapan ko buludan. Ay, kunak numapan ka man na nagbirok iti i-post mo iti Facebook. Ay kat no da makitak arumbang nga ipos ko, akat talaga nga ipos ka. Mapasagidan, jay mapasagidan. Oy, di nakipupost ah. Ipos ko adag iti mang paghura kanyak. Ay, awan pa yung mat inararamid ko amadikan ka. Tapno gumura ka kanyak. Awan pay, kat di mo padasan ti mang paghura kanyak. Tadakasak no siyak ti mapaghuram. Maribanang! Maray! Apay, marituyan. Ay namaray, adda kamot lagayam dita. Itayak pa'y ngagpukpukaw dito ruar. Ay na, dispensar, maray. Tamadama ti panaglinlinis ko. Diyak nangag ti panagpukpukaw mo ah. Ay maray, umayak man bumulod iti ragadiyaw. Tatarimaanan ni badong ko jay tawa may. Awan sa balin a pagbuludam aya. Wenno awan sa balin a buludam. Ragadi laeng maray. Ada martilyo mi ditoy. Lansaken pala. Ang awan ti ragaday. Isublik mo't lada, maray. Ay no ada akat ipabulod ko kan kaadagos. Sige nga rod maray. Inak bumulod ijay sabali a kaaruba. Dispensar maray. Ngem awan at talaga tiragadi may. Chik, kita anti impos ni Nana Tuyang. At damanan ka barbaro nga impost na? Basama. Nagimot kan kumari ka pa'y met ngarod. Oh, Raga dilaang di mo pa'y kayat ipabulod. Ha? Sino nga tati pasagidan ni Nana Tuyang? Minsamot anti kabanang. Ni Kapitana? Sigurado nga isaw. Narigat at talaga ang mapagura ni Nana Tuyang, Chip. Ipos na adagos tigura na. Agsilsilpon ka man na tuyang. Ay na, bay anak ka dilaeng. Anya man ang ti ipupos mo ditan aya. Ay aguli magka. Imbis kidya mapan ka kumaglutaw. Nasapa pa ilaeng. Pus ka apos. Gurain da kan taon dagiti tattao diti kabildatan. Padasan da. Taipos ko amin ida. Ay na marikwanang siyak at talaga ti paspasagidan ni Marituyang iti post na. Magkitam day tangaramid na, maray. Ay talaga saan na nasayaat. Anya ti makunam ngay. Pungot-pungutan tan. Ay, no kasta ti aramiden ta. Datamot lang ti kababain. Ay kat agipusta mga ruda na iti maday kontra kang kwana. Tapno marik na na matararamidon na. Aguray, tadamagak pa'y man ni Inteng. Damagak kan kwana, noan niya ti rumbeng nga aramiden ta. Ti aramidan niyaw antay. Agi post kayo mo't iti dakas iti Facebook. Tapno mapabainan. Mayat nga ta, day ta nga aramiden may kwaro. Mayat makabalas kayaw. Ay, nasakit tinakame ka ni Marituyang. Agkukumari kayo pa'y. Ngam kasta ti aramidan na kada kayaw. Win nga ron Ay, makabalas kamin tumatlaang. Ang makabalas asasawang banag. Ay, ibagbagak nga rod abalsan namat ni Nana Tuyang angkal. Ay, wen, iso nga agiposak mo't iti dakas kontra kan kwa na iti Facebook. Ay. Di mo aramidan day ta. Ta ibababamla ti kinatao. Ni Marituyang ba't tinangaramid ngayon muna iti kasta? Wanantay, balsan yaw. Agi post kayo, mate. Ay, saan ang marisot? Ti anyaman a problema.
Babaen iti panagipos iti Facebook. Kahit, kasano nga rod arisutan mi ti problema. Sige man Uncle. Sungbatan man ti saludsod ni Antay. Agtutungtong kayo Bueno, agsasarita kayo iti nasayaan. Awan ni pari inting iti barangay hall. Anya klase a kapitan dayta? Kanayon nga awan ija barangay hall. Adda kano inatindaran na. Oho, ti ko namkitday na panakisugal. Apay akas ti panagpampanunot mo. Pudno may, no awan ni kapitan na panakisugal. Tila pampanunutem. Oho, ipos kumanday ka. Anya? Ay, Nasken ama-amuan ti amain dagiti kalukwan na. Hoy, tuyang, tilar aramida ma. Awan ti makalapad kanyak, badong. Ay, nabanugak anak kimiti kagawad. Agasem, impresentar ko ti adu a proyekto para iti barangay. Kunakon tanapan ka na kimiting, Kapitan. Iso nang malmalimah ngawan iti barangay hall. Ay na. Isumot lagayam nagpost manan ni Marituyang iji Facebook. Anyat impos na? Si kakano, Kapitan. Napan ka nakisugal, isungawang kay iji barangay hall. Impos na dayta? Wan, Kapitan. Na. Oray basaam taw. Ay. Apos adi na pa'y amuan no podno ti ipupos na unusan. Ado kami na biktima na, Kapitan. Kat may sakaditan. Madiday to yan nga aramidin na. Ungtam ngamin na, Kapitan. Tano di agbalbalew. Pagkaykaysaan may napir dyan ije Facebook. Kita agman. No asino ti makaala iti ado a likes kan comment. Ay, di or aramidin dayta. Naramidan may, Kapitan. Na, Iso lang, ay ti kabailan na tagi-post. bayan yon, tasyak timang kasarita ken Juana. Patsya ka maala itinasaya at asaritaan. Kuaraw, ayabam ni kumpare ka ba daw? Antay jayaw, nakatakdar. Ibagam nga na pagsasaritaan may. Aginom kayo ng samay. At damat igam mo nga arak. Tapno may ti pa nagsarita may Ay, ingkam. Ibagam anaskan nga umay adagaws. Talaga pa inuman nag-apara. Una. Nakita mo dahi ta arak iti sangwana. Mayat aparay. Ada pagsaritaan ta. Anya ngay data pare. Agsat tapay. Isakto muna na aparay. Sige. Anyayati, ibagam kanya, paray, medyo mabarbar-tekak mo tungay. Hindi nga mintuyang mo. Ah. Sila ipupos na iji Facebook. Winyarod paray. Ore, sikan sapayan ka, perperyanan paray. Ay, amo matar aramidin na. Abo ka talaga, paray. Ay, bagbagam ni tuyang mo. Ah. Amaw, asikatipatsin na. Dahil talaga yan, pare. Wana. Tali, ado kami ay perper dyan na. Ala, bayan pare. Siya ka, unti makaamogin ni tuyang ka. Malaro din. Ang siyat tapay. Wana, pare. Badong! Hay, hay, Jaski ka. Makapakigtot ka. Apay ngagpukpuk ka. Mapukpukaw, di cellphone ka. Ha? Apay biro kam kanyak. Kat sikatag cellphone. Imparabaw ko lang dito'y lamisaan na pukawan. Nasang-sangpot ka. Pabasulin na manan. Kahit awan mo ti sabali at tao dito'y palay. Nungay na bata, hindi tanap na panam. Amumat ngagkabaw kan. Nakabatsak ko mangay. Ay kat panunutin man na imbag. Saan ka basta-basta papabasaw? Pag anok kumaday ta cellphone mo. Napugaw ka no tayo cellphone ni Marituyang, Maray. Kaanaw? Idi kalman. Iso na kami suot. Tawanan cellphone na. Nay, Hey. apay nga ron akas lamaragsakan ka, Maray. Maragsakan na ata saanan ang makapag-post. Ay, wan anya.
Anyat katamaan niya. Ay, kwa, naragsak kami lang kwarog. Iso nga katawa kami. Wen, kwarog. Apay anaragsak kayaw. Mapukpukaw ka nung ngamen ti cellphone ni Maritoyang. Ay, isumit lagaya manaragsak kayaw. Awan ti gatang na iti baro a cellphone. Sana na makapag-post. Aray, wala nang problema. Anit kahit mo asawan. Ilamang ko dyan cellphone ni Tuyang kao. May Pakapirjan na lang maday dyan aramidan na. Iso nga ilamang ko na. Kadjakon inintad kan kwa na pare. Maduti gumatang dito iteresenam amaray. Nadlaw ko nga rod maray. Uray nung imbi na basi ti presyo. Adulat ati umay gumatang ditoy. Uray, ngam adulat na ti kakompetensya ka tersena, maray. Hello mga kumaray! Kumusta kayo? Nay, naggapwa Maritoyang. Di taman abagatan kan amyanan maray. Napanak na kiinistorya kadagiti ko kumaray. Agay, anyaman ng tenis istoryam kadakwada ngay. Nga umay da gumatang dito'y tersina maray. Tauray nangina. Barbaraw dagiti lakaw. Saan akot kutunaan kan saan ngagbubuaw. Nay, mayat man mare. Kasta mayat launay no nagpipintas abambanag dagiti ingka istorya Sana kas ide adda cellphone mau. Aporo pamadaka stay popos mau. Ay, nanatuyang. Saan anaramid ti social media? Tapno aramatam amang dadael iti padam atao. Ala, sige. Diton tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Computer recording technician, Joper Anas. Musika, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.